thi trin thla ni somni pakhat ni lai tho tran kan lo thleng ve le ta khovel thu thar in dona thu thar te international news politics le kai noi te tunruma hian kan han ngai thale dona kan thu pui ber tura chuanin Russia Ukraine lam te le Middle East a borak thar mek Israel Defense Minister in Gaza latura operation lian tak a approve chungchang te riang chu tunruma hian han ngai thlak tlan kan han tum le don ani video an hung bera khan kan tar lang ta Donald Trump khan Washington DC a Ukraine President Volodymyr Zelensky le European ruai tu te zina asoma White House khan in hunan na ya khata khan Donald Trump chuan Ukraine chu security guarantee pack ani tur thu le ama ero chu Ukraine chuan NATO azom don lo buffer zone anianga Russia le khotlang ram inkara laili taka omanga chuteng chuanin neutral state a buffer zone angina omang ikhana puanga nei kha security guarantee an pek don awang mai in US sipai Ukraine an lut don chuang lo ti te White House thupuang tu Caroline Levitt khan puang to boka Russia khan enge angai dan niang ti kha video nung lama khan zona kan siam boka ni kha tuna hianin Russia Foreign Minister Lavrov chuan arun puang chhok vele ta Russia chuanin Ukraine security guarantee chungchanga in biak na hi Moscow a huam telangai ni na puang omzia chu Moscow kan tel velo na hetiang meeting hi omzia omdon lo lungbang sut ang hlo ani dona chuwangin omzia taktaka nei don lo ani ti in Russia Foreign Minister Sergei Lavrov chuan a soi Russia chuan Moscow tel velo na Ukraine na inzom security chungchang sei chu chinfel a harsa ang khoya amma hei hi kaltlang tir thei ani don lo ni in an hruai tu an foreign minister chuan a soya hei hi Europe hruai tu ten kif ta na security guarantee chungchang an soi ho chungchang soi ho tura United States President Donald Trump an mu nuwa Russia thu puan ani Russia Foreign Minister Sergei Lavrov chuan tuna chuan in security collective security chungchang zone om da chu Russian Federation tallo chuan chinfel thei ani don lova chingfel tura rotna siam hi pom thei ani lo hei hian na athok don lo uak don lo ani omzia nei don lo ani tin Russia Foreign Minister Sergei Lavrov chuan a soi khotlang ram tele an chungber United States te chuan Russian Federation tel lo ven himna chungchang Ukraine ven himna security chungchang an soi ho hi an be seina an du thu samram mai an Ethiopia mai ni atia ei hi chiang hle khoya ma kaltlang na tur nei lo ati he thu hi Truman Europe ram hroi tu lok tak tak te ne na Ukraine President Volodymyr Zelensky an no mi khol nu ni nuwa Lavrov thu soi hania wanta kan kha Donald Trump chuan in Russia President Vladimir Putin kha Alaska muwa kata khan enge an soi point rang te chipchiar taka tarlan ani lova tuna security guarantee chungchang hi Trump le Putin khan an soi rin hania tin Donald Trump kar chunga Putin nena hunrei lote anom dun an than enge an soi hriat ani lova security guarantee chungchang po hian soi tel mai thei maro sutuna hianin US ina Ukraine tana security guarantee pack an tum thu le chumi le ta chon Ukraine chu nei to a omdon lo thunga US pon security guarantee pack awang mai in Ukraine na sipai atir don chuang lova indo thlona mangin engkim borok ral thuam mangin engkim akal pui thaini ti kha an puan dan hani thungani Trump hian Russia ina athen omram abe nu kumthum chuang zeta Putin le Zelensky de chu inram na siam na konga tuna hian hroi tum le mekania mase har sanna lian tham takala omani Russia official te chuan Putin le Zelensky te in mu summit engpo chu uluk taka buat sayenga ya chu wangin meeting a hian buena le a chevel borok om thei zong chu tianga thlen lo na tur le buena liana chhualo na tur ten ro man na mumal le film khur taka kalpuya ngai thuan soya Lavrov chuan European hroi tu te chu Ukraine chungchang adin mun thlak dang lam tumin US President hi an dor meka an nor meka ni ti in apu bokani thilom dan na se da ka ti dang lam Europe ram ta hian kalpuyan tuma thilom dan thlak thleng an tuma US President din hun thlak dang lam na ngai dan Ukraine chungchang a ngai dan thlak dang lam an tum ni in kan hria ti in Lavrov chuan a soi hetianga Lavrov ana soi theina chana hi enge niang le mania Trump le Putin anin mu khan security guarantee chungchang tele thil tam tak an soi ni hian a hriata hovel hriata chiang taka pon ni lo ma se
Donald Trump khan point rang in ram na kan nei atitlat maya chu Russia Ukraine in dona ti top tura malak na hian le anti top thena tura Russia na an thil phut te Trump hian thui tak apompui ni hian a hriata tuna hian Europe ram hroi tu ten ti boyan tuma Trump hi min an tum le ani tiang zong in Russia foreign minister hian ron soi ani bermai chuta zon European ho hne na tangin ngaidan thar om ka hrelo ti in Lavrov chuan a soya heti lai hian Zelensky chief of staff Andriy Yermak chuan Kiev chuan European le NATO security advisor tenen tangtlangin thoho na thatak an nei ti a soya hei hian sipai ven himna tur chiang taka malak na kalpui thena tur po tilang dona na kinlo ka be pui thlak na Ukraine laga be pui thlak ron kal le tur ven himna konga po hi hian a pui thei dona ni ti na soi Washington na changa ka ho nu loka German, Italy, France, United Kingdom, Finland baka European Union le NATO ayo National Security Advisor tenen coordination in biak na mumal tak masaber kan naya rei tak hi kan naya ni ti in Yermak chuan Telegram thu chua asoi Andriy Yermak chuan Ukraine sipai team te chuan guarantee defense component te chu athok tran to ni nan soya US ven himna security guarantee then khatte chutiang tifam kim tur chuan indona khol then khatten han thok tran ni na soya Moscow in amonom zong in biak na athi khotlai chuan ara chua tur poi tak chu Moscow hian te langa yang ti in Ukraine lam chuan thu chuan siamani Russian ho hian arem chan danangin ma an la turan ni chutiang ani lo ni chuan khovel sarkar rang atangin norna dodalna lian tak an ma chon turani ti in Yermak chuan asoya Ukraine chu in indona top tak na tur chungchanga in biak na format engpo ni se chutianga chuan kanin pe ani Trump European partners le NATO te thlop na awangin lom thu kan soi ni ti in Ukraine lam chuan thu chuan siam bokani Russia Ukraine in beina in ka hai nei tumin NATO lam hian ma an lave boka an sipai ho tu te chu ni min khan an thu khoma Ukraine ta na security guarantee om thei turte tiang chip chiar takin an soi ho ani NATO military committee chuan alliance ram ranga defensive somthum panhi te chuan video conference an nei tian soya Europa NATO na tho en call tu US General Alexis Greenkiewicz point in biak na hiatel pui Kiev hopui Europe ramtang rual te chuan remna thuthlung engpo siam thei turin sipai din an tuma ram somthum te tho ho na chuan he malak na hi a thlop turin anin ziak lut to boka Europe ram Japan le Australia te po heng zinga hian an tel sipai ho tu te chuan chu security force chu engtin nge na an tho tir theyang tian ngei to le meka US hian eng na nge a tho thei don ti ero chiang lowa Trump hian Russia laka Ukraine ven himna konga pui turin US sipai tir ero atum lo thu alo sei chiang to ni kha tuna hian nei to lam hian an nor chho viau maya US berin Ukraine ven himna security guarantee pek atum thu apuan nu khan nei to hian phur thar hle a maro chu US ril ruang lo takin nei to hi chuan malak an tum deu ni hian a hriata sipai ram somthum borvelin tel khomin nei to ramba ka ram then khat Japan le Asia ram then khat te po an tela chung ho chuan Ukraine ta na Ukraine remna om theina turin Intel khomantum ani Polish Defense Minister Vladislaw Kosiniak-Kamysz chuan Poland khochak lama Russian drone pakhat sahi drone chu aron tla ni na soya voi khat dang le Russian Federation chuan Polish ramchunga boina min thlen le ta ni Russian drone mangin Ukraine Donetsk Konstantinivka khopui chu Russia na beile me ka mi pathum an thile to mi palian hliam ni in Regional Prosecutor's Office chuan atarlang in rem na tur le in ka hai nei turin in biak na te maso na eng mo om chho me ka nia Trump le Putin anin muto Zelensky le European hroi tu ten Trump an muto boka chu tianga in biak na le maso na lien taka om chho mek lai chuan ground lama chuan in beina la top chuang lovani Ukraine rama Kherson biala Bolezherka khopuya Russia in bomb thla ka heta hian mi pakha ta thi boka Kherson Regional Prosecutor's Office chuan Telegram posa Donetsk khochak lama Leyman bula Russia sipai te chuan natakin an nor ni in hatar langa Ukraine sipai Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi chuan Facebook a hemi chungchang hi aron post bok Ukraine khochak lam Dnipropetrovsk biala Selenikov district Russian drone in kar pakhata beya kumsomruk pani mi chu athia Dnipropetrovsk region military administration ho tu Sergei Laisak chuan Telegram a hemi chungchang hi post boka Ukraine region police te chuan Zolochiv territorial community ya Petrivka khobula
Russia drone mga kar beina thleng ni in an tar lang bawk ani. Ukraine State Emergency Service thu puang tu Alexander Koronsky chuan Russian outlet Ukraine form hena umsang le somni panga tir lama tangkhan Ukraine ecosystem a kang mai chuak hi sing libor velom ton in asoi. Ukraine rama Zaporizhia biela Olehi district a Russia beina hawangin meche pakhata thi Zaporizhia region Military Administration ho tu Ivan Fedorov chuan hemi chungchang hiron post boka in Russian Bryansk region a Klimorsky district a Novi Varin khua Ukraine drone mangin be pui thlak ani ve boka eta hian mi pakhata thi ni in Gav Alexander Bogamas chuan asoi. Ukraine in drone an ka chhuwa ba ka Novaya Zaborevka khua intensive shelling an nei wangin mi pathum an thi ti Russia chuan a puang ve boka. Kherson Biel Governor atana ruat Russia ina Kherson Biel Governor atana ruat Vladimir Saldo chuan a puang ani. Russia ina no Luhansk Ukraine be pui thlak na akal boka. Ukraine in be puen thlak boka heta hian mi pakhat a thi ni in Russia ina ruat tual chung official te chuan an soi. Russia sipai te chuan ni khat chung in Ukraine drone zani le som pasari an ka phlani in an tar langa. State and Goal TASS News Agency report chuan hemi chungchang hi puang ani. Ole khalam chu handu to kela. Tun hnala US chuan Russia sumdon pui Russia oil gas te la chuaka chutianga Russia indona lati chaksau so tu ram engemaw zat hnen a hrekna kalpui tur thu kha puang ani kha. Russia oil gas leilo turin India te China te Brazil te le BRICS ram te le ram engemaw zat US chuan vawa NATO le EU te pon vawna an chak chuak ani kha. Vidon hnung bera khanin White House mi poimo pakhatin India vo chungchang kha kanon tar lang to boka. Engwangin nge US hian India hreksi in India aya Russia bungrua le oil la lut tamjok China an la hrek lo hemi chungchang hi ngai vena hlo viau maya. United States President Donald Trump chuan Russia le Ukraine indona ti top turin malakna kalpuya Russia hrekna thar le Moscow crude oil leiram te hrekna tuna hian a siam thu puang dur dur ani kha. Trump hian tun thlatir lam khan India thil siam atangin za som ni panga chhia atangin za som nga ati sang ti tepo kan puang to Russia oil India na lak lu chhun jom zel wanga nia mase Russia energy leitam bertu tu China hania hremna US na lek lo thung engwanga niang tuti ni chuan engwangin nge Trump administration hian China la ka malak na tlem te chawan kalpui ti hi ani. Russia oil hi tuin nge la ya chu engtin nge Trump hian vena du chan Russian oil leitam ber an niangin China hian engwangin nge India ain hrekna na zok an to lo ti te. China hian ni kum khan record siamin Russia tang hian oil ton makta duai zapa kwa zatan la luta hi China ina an lang lu tamber record ani hialani. Energy lak lu zong za som hi velatling ani ti in Chinese custom data atanga talana chuan ti chuani. India ero chuan kumsang ni somni pali khan Russia oil ton makta duai sombret pariat an la lut thonga nikuma China in makta duai zapakwa an lak la in India in makta duai sombret pariat ton an la lut thung India ai chuan China hian an la lut tam fe ti nani. Tutianga ni wang chuan China hi Russia economy lifeline poimo ber pakhatani ti in soila diko me. Hei wang hen Beijing hian Ukraine dawna konga Moscow chu na satakin indirect china pui ti tepon soila khutlang ho soidan taka ani na chin te pom ve boka. Russia economy achak hi anga ya achak lo chuan in dawna an che theidon lo an war machine te an khalkal theidon lova fuel anga ya sipai hlo anga ya in rel bol na anga ya tiang zong in dawna hau tak zia chu kan hriat vek kha chu tiang ti thei tur chuan an economy achak anga ya sumdon na ram ho sa te ne na an kalpui anga boka chung zong ti hlotling tu chu India le China an ni ve boka ni. US political party lian pahni atanga lawmakers te chuan bill sanctioning Russia Act of 2025 siam turin an normek ti hriat ania. Hei hian Russia oil le natural gas leiram engemaw zat an beidon ti nani. He bill hian Trump hi Russia pui tu niangai ram te hnena chia za zanga lak theina tur thuneina pedona. US senator te chuan he bill hi pas turin an chom nung zel nia soya nia tuna hian Donald Trump pompuina chian ngak to ni. Chia za zanga lak chu turu tak turania chu tianga thil akal tak ani chuanin Russia tan po hi poi thei hle turanga yania tin Russia dor tu India China tan apoi thei hle don bokani. Trump hian China chunga chia lak dan thar akal pui lo chan enge asoi. August ni som panga Fox News nan lo kom na khan Russia President Vladimir Putin le Trump te Alaska in muturan nia
kata khan Russia Ukraine in dona chungchang an seidona kha khan ra tha chua lowani chuanin Beijing laka secondary sanction kalpui atumdo nemtia mediaten zona Trump khan ole tumdone tin asoya marosutuna hianin Russia Ukraine indemna kalpui tura Trump malak na hela kalmek zela Alaska in biak na kha aruk takin a hlotling ti na nge nianga a hlotling lawani chuanin na zokin China norngala niang tia puan khatuna hian ala thleng lova tuna chuan kar ni emo kar thum hnuai emo China chungchang hi ngai tu angai mai thaya ma se tuna chuan chu kan ngai tu angai hri lo ti in Trump chuan a seibok a soyam je chu Alaska in biak na kha aruk takin alo hlotling viau ti na ni mai thai observer te chuan Trump hian rare earth mineral te po huamtelin chuteng chuan China nen trade deal zau zok kalpui du niin tarlana ni boka chung in biak na le trade deal kalpui tur chuan China hrek lovin na zoka hrek lovin a ve thlem kolvel ni te po soi ani rare earth mineral hi thil siam na industry tam tak ta na thil poimo tak ania tunlai thiam na technology man ruwa atana raw material poimo tak ania thil tam taka man thai ni auto parts atanga clean energy le military technology thlengin hi a man tangkai thai China hian hunrei tak chung chu rare earth mineral lei chole processing lama hian khovel hathunun mekani US industry tam tak chu Chinese mineral ain ngat an ni mek boka chumdona chungchanga in biak na kalpui meka po hian na takin US hian China a hrek lo pha ania soi ani tabok tuna hian US hian China ne na sumdon na huang zo tur le in biak na inrem na kalpui tur hian a ve thlem kolvel ni hian a hriata hei wang hianin Russia dor wangin China chuna takin hrem alani lo ani August ni som pakhat khan Trump hian US company Nvidia chu China hna advanced chip phal aphal saka technology giant hian China a hral chhuwa za som panga chu federal sarkar hna ape kangai dona Trump hian hei hi a hmai na lo khapani mase hei hi China biak thatna tur a kong pakhat nia tarlan ani bok CNBC News in ankomna US Treasury Secretary Scott Bessent chuan Washington in China laka secondary sanction siam lo tura thutluk na asiam chu ado dala Ukraine in do ma khan Beijing hian Russia oil za som pathum alaya tuna chuan in za som paruk akai chhota ni chu wangin China hian an oil hi diversified input anaya chu wangin China chu India anga hrek angai ve ni na soi China hi chuan ma in Russia oil hi alo la lut tamsa hrimhrima indo ma in za som pathum ala tuna hian za som paruka kai chawa amma ero chu India hi chu langsar takin indo nu hian asang thut thung za pakhat borvel chau India ina oil a man kha Russia tanga lak lu ania rampona tanga alak lu kha za pakhat Russia tang chawin India khan indo ma khan la luta tuna chuan turu tak ani tani India he chuan hlok puina na mang tak taka alak lu tam em awangin Russia economy boost tu poimo takani bok ni in atar langani tuna chuanin dollar lu leding on som paruk manjet India chuan la lut to a hetila hian August ni som pani khan US Vice President JD Vance chuan Trump hian New Delhi chunga ma alak angin Beijing laka ma ala don MT soi ho adu lova Washington in Russia oil le chun zom zel tu India hi US a abung ro thon lu a train za som ni panga chi alak beltani ti in JD Vance khan lo soi ve to bokani President chuan ngai tu amek ti soin ma se thutluk na nget takala siam lawa China chungchang hi boi thlak dewa a chan chu China ne na kanin zom na hi til tam taka ani to ni hei hi olsam taka malak rum thil harsa ani ti in JD Vance chuan soi unkar tir lam khan US Secretary of State Marco Rubio chuan US in Russia oil refining chungchanga China laka secondary sanction asia mani chuan energy manasang thei ti in lo soi lok to bok tariff ti san hian engtin nge US le China economy angongang Ukraine rama inka hai thutlung siam mani chuanin Russia hrekna ti te mani dona hei hian international system amuanna na sazoka thlen thei dona China economy tan po malsomna ha thlen dona tun hnaya July thla economy data China atlang niam hnuwa po masona lian tak anei le thei dona ni thlama sa khan China economy atlan hiam boka June thla tanga factory activity te investment le retail sales atlan hiam boka hei hian Trump tariff wang hian khovel economy number 2 China hi angong ti lo ruala ni lovani mundanga chon China rama thalai nanei lo za chu July thla khan asom pakhat chunga asan lai ber han kai chawa khopuya chon kumsom paruga tanga somni pali inkar zirlai tello chung ho zinga chon nanei lo za chu za asom pasari point pare tan kai chawa July thla za asom pali point panga atangin anpung chholea Hong Konga
natiji sa Asia Pacific Economist Chief Alicia Garcia Herrero chuan hemi chungchang hi Al Jazeera ril ani masa chu ti chungchung chuan in China bank le farm de chuan secondary sanction thei tur laka anin buat sei ti an soya Joe Biden a kai hruina hnuaiah khan he thil hi an lo ngei tu than dei to nia soi ani tun hnaya Beijing chuan sumdon na kong hrang a ramchunga strategic product tamjok siam tumin man lan na sa a hewang hen China economy chu elevated or secondary sanction manga ti buai har sa tak ani to ang ti in mithiam te chuan an soibok China atanga US a bungro thon lu tam lu tuk ngai tu chuan tariff sang tak tramina kalpui ni chuan America consumer China thil siam lo mang tu te tan po har sat na lian tak buaina lian tak a thlen thei don thil man sang tak a thlen thei dona China bungro in ngat tam tak anom to wangin chung man te chu asan viau chuan American tam tak an buai ve don tho tina ania nikum khan US in China ne na an sum don na deficit chu dollar billion zan hi som ko panga point pali ania kumin sang hila som ni pathum a in za panga point pariat zetin apung ani tuna hian US le China in sum don ton na din mun eng chiange August ni som pani khan US le China chuan tariff paus to chu an pot sei le ania ni som ko chunga tan an tariff inti san siak ton vak kha man lo toltiran rel ani kha US in China laka chia sang jok lak atum chu November ni som thleng ti to playlo kani ta ani me ni som pakhat khan an tariff paus masaber chu inrem na zian in April thla khan China chu tariff za somni panga a lak sak turan nia Beijing chuan US a chia za somni panga chanlet na puang ve boka atiang khan in nor ton na tariff inti san siak na kha China le US in kara khana thlengani Meitha Switzerland khopui Geneva tariff truce an remti awang khan boruak selatuk chu alo dai le ta China thillak lu atanga US in chian lak za som thuma huninga mo chen ti niam hania US thil thon chu atanga China ina chian lak po za so ma ti niam ani thunga Beijing point rare earth mineral export tren khatte achun jomlet aremti tabukani aum je bera chuanin US and China hi loruk na riawan nei ta tina hani bermaya tuna hian sumdon na lian chok le US in an momo rare earth mineral sumdon na huang ti zona turin tuna hian US and China hi na zo ka rek lawina ve thlem kol vela adu ang dila nei pui ma chuan hei hi ati arin ole khalam chu handu tok tiang tuna hian Israel laman boi khop mai khovel mi puin an thira indona lian tak achua mai an hlawani enge chan Gaza chu unrei takin dona hanita Hamas ho ngol chua zel hianin Israel milesan man an la chua du silova hewang hen Israel chuan kong rang man la sipai be pui thlang na te han kalpuya mason na nei viawa Hamas te po an chaw raw viau to Israel hian anuai bo lo chau to hani ber mai maro chu ala nuai bo chuang lova hitak hi Israel chuan kaldan thar man atum ta Gaza op turin ro manna an siam chawa kha Khovel mipui han tile Muslim mipui Arab mipui tele sarkar lian then khat te du dana ni hawlova na thutluk na ngai tu thale tur khan netine hu khan ngen na sa ni kha amai ro chun netine hu khan Gaza hi oplen kan tum lova hun rei lo te chunga tan chawani Gaza in kai khroine chu Palestinian an mani mi le sa te kuta hlan ani dona Hamas ho tel lo na rorel na chuta chuan hlan ani yang ti khana soya enga po chu ni se tuna hian operation lian tham tak kalpui turin ruam manna siamani ta reservists singruk kauna tur dongmek te chu Israel defense minister ina approve ani chuan Gaza tir turan ni ti kha video nung berakan tarlan khania hei tuna hian in Israel defense minister chuan chu a approve tarup mai chuti lai chuan Egypt chuan Israel chu Hamas ne na inrem na siam turin na takin lo norve mek boka chuti lai in Israel prime minister chuan Gaza city be pui thlak na kalpui turin malam mapan zel thung Egyptin Hamas in ka hairot na an siam nung ber chu pompui turin Israel angena chana pe turin Israel prime minister Benjamin Netanyahu chu Egypt chuan an norme kani IDF in Gaza khopui lak tumma se in ka hai Hamas in an rot pom turin Egypt chuan Israel an norve bokani Israel Strategic Affairs Minister Rondar Merchuan Perisa Qatar official tenen an biak nu ni khata hemi chungchang hi Egypt chuan an ron puang ni enge mozat kal ta chung khan hostage release deal siam turin in biak na kha oma malak na po lian takin kalamaro chu Israel du dan kha Hamas te khan an thlop ta lovani kha netine hu chuan hetiang malak na hi
anol chun zom zela tun thatir lama cabinet in Gaza Strip in donan na sajok kalpui tura ruwa manna an pom to chu tuna hian ti thar le zo ka ni nimin tlai khan thu chu siamin te ne hu chuan an sipai te chu firfiak hun pui lu chua tur le firfiak tombuk hnung berte thriat dar turin tiboral turin an in peitoa Hamas ne nani tu hun thleng thei tur chuanin ani telin an in buat seina kalpui zel Hamas kan ne na tur hun thleng turin malam kan pan zel ani tina soya IDF in Gaza City be pui thlang na tur chungchang tine hu chuan a soi Prime Minister chuan reserve fighter te tuna hianin an thoklang ta meka anin zom khom meka anin puacha na lom thu a soya IDF sipai zongsong te chunga lom thu ka soi ti in Prime Minister chuan a soya IDF in be pui thlak ma in reserve singruk vel kau ani thuan tar lang towa video hnung bera kan tar nang khan Israel Defense Minister in approve chuan Gaza tir thai mai ani to don ani IDF in Gaza City han lak dan tur ruam man na an siam hi tine hu hne na hlan ani don ni in sipai ho tu te chuan an soya Israel official senior ming taran lo te chuan Hebrew media an hril in tuna hian Israel chuan Qatar emo Egypt emo team tir chuatum to lova in biak na hian telve tum to lo nia tarlan ani Rondermer chuan Paris meeting a Israel din huna soya Hamas in an mi man te voi khata an chua vek tur ani tina soya hei hi Hamas lam khan an pom thei lovani US Special Envoy Steve Witkoff ne nan in biak na Egyptian Foreign Minister Badr Abdelati chuan Israel in Arab mediator ten inka hai nei tura rutna an siam Hamas in an pom to chu Israel pon pom ve to se Israel hian changlet se an du thu an tar langani Gaza hian mi som nga vel Hamas te kutan lo meka an zinga mi som hi vel chau nungdamin anom to nia soi ani bokani November sang ni som ni pathuma inka hai thutlung ma sabera khan Hamas in mi za panga an chua January le February sang ni som ni panga inrem na dang siama khan mi som thum dang an chua le a mi pariat ruang an thon chuak boka Israel raman thon kirani kha khang dil pona khan hostage dang panga chu chua zelen lo ni to bok IDF chuan mi pariat an chan chuak to boka indo chung jong hian Gaza a hianin Israel mi somli pakor ruang lak chu ani to bokani hetilai hian Prime Minister Benjamin Netanyahu chu athopui far right coalition phroi tu ten an norve mek boka chutenga operation kaltlang pui kan tum hi Prime Minister hian ati tope mo ani chuanin he sarkar atang hian ka bangang tin far right minister then khat chuan an soi January le March thla chunga Gaza in ka hai siamani chung khan National Security Minister Itamar Ben Gavir chuan tangrual pol sarkar tuna Netanyahu le athopui sarkar kha lo chua san to an nuwa azon le chawani atopas modri chuan tuna hianin Netanyahu hian operation kalpui tur hi ati tope mo athul emo ani chuanin he sarkar atang hian ke nuk dokang ti na soi vele ta bokani tuna hian Netanyahu tanrol people a hianin sit ja som ni a somruk chau Netanyahu te hian an naya Tamasa Khan United Torah Judaism Party in an lo chua san to boka hi wangin majority an nei talovani far right MK Avim Awos chu adot tu ani ama se he an parliament a hian sarkar pai thlak tumin ro manafel fai taksia malani lovani Israel politics pochi review maya Netanyahu po hi tuna hian harthlak thei mek din muna ading chho vele mekani Russia Ukraine in dona ti top tura Donald Trump malak na chu kal chho mekani ya chuti lai US chuan Ukraine security guarantee pe ka tum thu te chumi aya chuan Ukraine chu NATO azom don lo ni khana puang boka hi Russia lam chuan Ukraine security chungchang hi chu Russia telvena meeting ani angai Russia telvelo na meeting hetiang chungchanga meeting hian omje engma nei don lo ni in an foreign minister chuan ron puang ania tuti lai nei to lam hian Traman security guarantee soi changchoi hianin vung takin an kal chhopui mek ania nei to ram defense minister rolte po thu khomen chu tiang chuan Ukraine pui dan turte ram pona tanga Russia beina Ukraine pona tanga Ukraine beina chumi lo chan le dan tur le lo do le pui dan tur te pon rel hialania maro chu hi atak taka anti hlei thei ani mel lawani achan chu Russia mara um do le tin nei to hi cheta sein do na lian tak chuang hal mai tur ania chu an mu lok ve ve ka wangin hei hi chu invona pakhat ang mai ngai thei ani na chen pom ole chu ti lain Israel lama hian borok lian taka in mung chho mek ania indona lian tak chuak thei ani mek ania chan chu Gaza optura malakna le operation lian tak kalpui tura in buat seina tuna hina kalmek ania tuna hian reserve singruk vel thon luna tur
Gaza thon luna tur po Israel Defense Minister chuan approve to boka netine hu hian operation ni kaltlang pui atum viau ni hian a hriata a politics din hmunder thong mek chan himna turin he amalak na tapo hi tangkai na china nei mai thei tite ania engpo ni sela thu thar kan nga changzel tura nga ila Khovel thil thleng tharin dona thu thar tele international news politics la kai nei angte he channel a hian ti chu athina ni in lo nga changzel don nia khati zong kha tuna ta na video kan thlir le kan ngai thla khau thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ule